Arutwo na ACIARI kaunti-ini ya Uasin Gishu aria mekiritwo mubango-ini wa thirikari ya kaunti ino wegie guthie guthoma mabũrũri-inĩ ma Finland na Canada umuthi maugire ciigana ni ciigana na maitĩka barabara tauni-ini ya ELDORET gutabania MURURUNGANO magiukirira atongoria kaunti ino ni kumathiũrũrũkia igũrũ rĩgie mbeca iria marĩhĩte. Maugite utongoria uria wariho matongoretio ni Senator Madago uria wari governor wa kaunti ino hindi iyo ni wa makungeirie wara na ACIARI ingi makioya ngombo nene niguo ciana ciao ithie igathome ruraya, no undu uyu ukigaruruka na gutuika maithori na riu utigitie ingi na menyamariko maingi ya miturire na mbeca ciao gutuika njuranago kuona riu ni miaka 2 na ciana ciao irio guku. Saizi mtoto wangu ni kama maumau, hanyoi nywele, amesema haendi shule. I'm a single parent. Niliuza shamba 2. Mimi nilipa pesa shilingi 1650, ingawa anaona ni kidogo ama wengi wenu mnaweza ona ni kidogo, ili ni karibu jasho mingi. Niliuza shamba, niliuza ng'ombe, niliuza kuku. Mr. Baroro, tunajua dawa ya depression. Do you know any antidepressant of your mind? Any antidepressant? No. Mr. Mandago, any antidepressant? Do you know any antidepressant? No. Very good. Kuna students hapa wako on antidepressants. Na kuona ona mageria kwaria na atongoria aria mariho ta Jackson Madago uria wambiriirie mubango uyu oro ndumwe na governor wa ihinda riri Jonathan B gutire kihonia monete, riu ni makaire mutongoria wa bururi President William Ruto kuingirira ndeto ino niguo macokerio mbeca ciao. Nyinyi ni wazazi, mumelipa pesa, watoto wajaenda, mnataka refund. That is the position. Now here the position we have discussed, hata wale parents tukiwaambia walipe is okay. Mimi nawaomba, because mngetuambia tu refund saa hii, ukweli wa mambo hakuna pesa. The truth here, we cannot refund anything here. That is the truth. Hata kama unafanya nini, labda siku ya miujiza ifanyike. Merumite kinina kuga ni magathararia kigomano kiria gitanyitwo gukambiriria kiumia turorete kegie utamburukia wa mahinya tauni-ini ya ELDORET, makiuga matigetikiria kihanike nginyagia riria megucokerio mbeca ciao. Kevin has dreams. We do not want to die. Some are threatening to commit suicide and you are silent. Na thutha wa gutabania MURURUNGANO ni macokire gwikinya wabici-ini cia kamiti ya kuhurana na ungumania EACC tauni-ini ino ya ELDORET na maheana mateta mao. Kamiti ino ya EACC ikiuga uthuthuria wigie ungumania uyu wambiriirie mweri wa gatatu mwaka uyu na riu uri hakuhi gutirihwo, na thutha ucio riboti inengerwo munene wa thitango cia muingi. A lot of objectivity must go into it, so that when you take that file to the next level, if there are recommendations, the recommendations can stand the test of time. Gerifotera KAMITI TV ni Jetagwo Wagoi wa Muiruri.